Bon dia. Benvinguts i benvingudes a aquest nou InnoBreak de la Fundació iSocial. Com sabeu, els InnoBreaks són uns breus webinars d'una hora i mitja de durada en què a la Fundació iSocial us oferim cada 2 mesos una selecció de les millors experiències locals i internacionals d'innovació en serveis socials que hem publicat prèviament al nostre banc d'innovacions. La Fundació iSocial, pels que encara no ens coneixeu, vam néixer ara fa 3 anys per iniciativa de diverses entitats catalanes del tercer sector amb la finalitat d'impulsar la innovació i la transformació del sector dels serveis socials. Ara som 12 entitats membres, tenim diversos projectes de recerca i d'innovació en marxa i oferim serveis d'acompanyament, programes de formació i activitats obertes per als professionals i les organitzacions del sector que esteu compromesos amb la innovació. Per impulsar la innovació al nostre sector, busquem, entre altres coses, connectar tercer sector, administracions, universitats i empreses i aportar coneixement i experiències d'altres territoris, i això és el que pretenem amb aquests InnoBreaks. En l'InnoBreak d'avui us presentarem 2 iniciatives molt diferents però que tenen en comú el fet d'haver ideat i construït solucions tecnològiques per ajudar els equips de serveis socials a liderar més eficaçment la resposta al fenomen emergent de la soledat de les persones grans. La primera és Tecnodineco, una eina del grup cooperatiu Aguinsari del País Basc, que a partir de Big Data avalua el risc i activa els recursos als serveis socials i de la comunitat. La segona és el CARE, una eina de l'Associació de Benestar i Desenvolupament ABD de Catalunya, que amb una tecnologia molt senzilla reforça l'atenció domiciliària i l'acompanyament a les persones grans que viuen i se senten soles. La primera ens la presentarà des d'Euskadi la Mila López Aldama. La Mila és psicòloga i psicoterapeuta i professionalment combina la intervenció psicosocial a l'Ajuntament de Baracaldo amb projectes d'innovació al Departament de Desenvolupament Tècnic del grup cooperatiu Aguinsari. La segona, el CARE, ens la presentarà des de Catalunya la Mireia López Álvarez. La Mireia és coordinadora de programes de l'àmbit sociosanitari a ABD i alhora investigadora i professora associada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. Vull agrair a totes dues la gentilesa que han tingut avui per presentar-nos aquestes 2 iniciatives en els InnoBreaks de la Fundació iSocial. I ara passo la paraula a la Cèlia Estruch del nostre equip, que us donarà alguns detalls tècnics de la sessió d'avui. Endavant, Cèlia. Bon dia a tothom. Bé, cada presentació durarà uns 25 minuts. La primera, de Ginsari, serà en castellà, la farà la Mila López, i la segona, d'ABD, serà en català i la farà la Mireia López. En aquesta ocasió no tenim servei de traducció anglès-català. I doncs, després d'escoltar les 2 presentacions, que seran d'uns 25-30 minuts, com deia, disposarem de 30 minuts més per debatre amb les 2 ponents a partir de les vostres preguntes. Per formular les vostres preguntes podeu anar-ho fent des d'ara a través del botó que trobareu a la part inferior de la vostra pantalla, que es diu Preguntes i Respostes. Les recollirem totes i al final doncs, les proposarem a les ponents. En acabar l'InnoBreak també us explicarem com podreu accedir després als materials de la sessió d'avui i alhora us anunciarem el dia i el tema del proper InnoBreak. Així doncs, passem ara a la primera presentació d'avui. Dono la palabra a la Mila López. Gracias de antemano, Mila, por ser aquí y adelante con tu presentación. Egunon, buenos días. Bueno, antes de nada, felicitar a la Fundación iSocial pues, por este propósito que tiene de intentar promover la innovación dentro de la intervención social. Y bueno, agradecer también de parte de Aguinsari la invitación a participar en este espacio y bueno, también contenta de poder compartir este InnoBreak con Mireia. Compartimos apellido y creo que también mucho interés por ayudar a las personas mayores que están en situación de soledad. Dicho esto, voy a pasar a compartir mi pantalla para compartir la presentación. Perdón.
momento. Aquí estamos. Bueno, el proyecto Tecnoaiñeco, Tecnología y Acción Comunitaria al servicio de la población más frágil, tiene como propósito responder a algunos de los desafíos que provoca el envejecimiento de la población en nuestro contexto, en nuestra sociedad y en todos los países occidentales. De alguna manera sabemos que el envejecimiento provoca situaciones de soledad en personas mayores. En concreto, pretendemos responder a los desafíos que provoca esta situación, sabiendo que la soledad es un acelerador del deterioro y del malestar de las personas mayores que repercute muy negativamente en su autonomía. Creemos que es importante dedicar esfuerzos a poder detectar y prevenir las situaciones de soledad en personas mayores, dado que la soledad provoca una mayor dependencia y favorece también la institucionalización de las personas y que tengan que abandonar sus entornos de referencia, y repercute muy negativamente en su salud e incluso en la aceleración de su deterioro y muerte. Y asimismo sabemos que la integración social es un factor de protección para las personas a cualquier edad y especialmente para las personas mayores. Bien, el modelo Tecnoaiñeco bebe de diferentes experiencias. Antes de empezar a diseñarlo, nos acercamos a experiencias de nuestro contexto más cercano y también a nivel más internacional. En concreto, bueno, pues algunas experiencias de Reino Unido, de Hungría, también de Finlandia y más cerca, pues de la experiencia RADAS perdonad, que voy a... La experiencia RADAS de Barcelona. Todas estas experiencias comparten la utilización de la red comunitaria como elemento de cuidado de las personas más frágiles y para prevenir y detectar la soledad. Nosotros incorporamos además la tecnología GIS como elemento clave para analizar datos que están a disposición de los servicios sociales municipales. De esta forma, bueno, pues la Tecnoaiñeco adopta, ¿no?, ideas inspiradoras de todas estas experiencias que hemos ido conociendo y a la vez incorpora la tecnología GIS para intentar responder a nuestro cometido, que es la detección temprana de las situaciones de fragilidad. Bueno, planteamos un modelo innovador que persigue la identificación temprana de las situaciones de soledad en personas mayores para ayudar a la prevención y la intervención con las mismas en los casos en los que haya vulnerabilidad y riesgo. Planteamos una colaboración público-privada para testar un modelo novedoso de intervención que está liderado desde los servicios sociales municipales. Para lograr el objetivo de la detección utilizamos dos estrategias claves. Por un lado, la ingeniería de datos y la aplicación de las nuevas tecnologías a la intervención social, y por otro, la activación de la comunidad para el cuidado y la protección. De alguna forma combinamos el cuidado más tradicional que ya está en las comunidades, ¿no?, e intentamos promoverlo, y lo novedoso que aportan las tecnologías y el análisis de los datos. Es una combinación de lo tradicional con lo más innovador. El proyecto Tecnoaiñeco se adapta a realidades urbanas y rurales, a las particularidades que tiene cada contexto, y actualmente estamos pilotando cinco proyectos, dos en contexto urbano, en dos municipios grandes de Vizcaya, y tres en zonas rurales, en dos municipios de Vizcaya y otro en Álava. Bueno, me gustaría ahora presentaros un pequeño vídeo que recoge la experiencia en los municipios urbanos. Se llama BBKBari, es como llamamos al desarrollo del proyecto Tecnoaiñeco en contextos urbanos, y hoy quería presentaros un vídeo que recoge en 3 minutos un poco lo que os he comentado y las claves del modelo. El aislamiento social y la soledad no deseada son una de las actuales amenazas para la salud
que muchas veces se convierten en un fenómeno invisible para la sociedad. Tomás vive solo, no tiene hijos ni familia y ha perdido a todas sus amistades. Desde hace 2 años está en una silla de ruedas y en su vivienda no tiene ascensor. María tiene 3 hijas y 8 nietos. Hace 3 años que no los ve. Todos residen muy lejos. También vive sola. Felipe tiene problemas de audición y cada vez está más aislado. Hace mucho tiempo que su familia no va a visitarle. Emilia enviudó hace 6 años y desde entonces ya no sale ni a pasear. Xavier, Isabel, Fermín, Carmen, Jesús, Pilar, todas ellas. Ay, perdón. Perdón. El aislamiento social Voy a y las avanzarlo. dos residen muy lejos, está más aislado. Hace mucho tiempo que su familia no va a visitarle. Emilia enviudó hace 6 años y desde entonces ya no sale ni a pasear. Xavier, Isabel, Fermín, Carmen, Jesús, Pilar, todas ellas son personas mayores que viven solas. Para combatir esta situación nace el proyecto Beari, promovido por BBK. En colaboración con Aginchari y Gislan, entidades de la economía social de Euskadi y ayuntamientos de Vizcaya. Un modelo de intervención social sistematizado que incorpora el valor diferencial de las nuevas tecnologías y la participación de la comunidad. Es un programa que se ofrece desde los servicios sociales de base municipales, con el objetivo de detectar y minimizar los riesgos para las personas mayores que se agravan cuando están en soledad. Proponemos instalar un sistema de información que interrelaciona diferentes fuentes de datos a través de un sistema de indicadores de riesgo. Este permite hacer un diagnóstico global de la soledad en el colectivo de personas mayores del municipio y además hacer seguimiento individual geolocalizado de aquellas personas en situación de riesgo que participen en el proyecto. Para acompañar a Emilia, a Tomás, proponemos conectarles con personas de su entorno próximo dispuestas a observar cualquier cambio físico, social o relacional y comunicarlo a los servicios sociales para que puedan intervenir y proteger su bienestar. A estas personas les llamamos Bearis, personas sensibles a las necesidades de las personas mayores y que están cerca de ellas. Pueden ser comerciantes del entorno, personal del servicio de salud, vecinas y vecinos, que ante cualquier cambio que ponga en riesgo a la persona acompañada, puedan transmitirlo a través de una app que está conectada al sistema de información. Nuestras personas Bearis recibirán formación específica y contarán con el apoyo de profesionales del proyecto. Si quieres conocer o formar parte del proyecto pionero BBK Beari, contáctanos. Programa BBK Beari, por una sociedad sin soledad. Bueno, de alguna forma el vídeo eso recoge un poco la esencia del proyecto y las claves del mismo. Vale, el proyecto tiene diferentes etapas, voy a pasar ahora a analizar cada una de ellas, pero principalmente hemos diseñado un sistema integral de información, luego hacemos también un análisis de la realidad donde vamos a intervenir, nos acercamos a las personas mayores para conocer la red de apoyo con la que cuentan e iniciamos una labor de cuidado comunitario durante un tiempo, ¿no? en los pilotajes. Bien, el primer elemento clave o la primera fase ha sido el diseño del sistema tecnológico aplicado a la intervención social. A través de él analizamos diferentes fuentes de información que están a disposición de los servicios sociales, información de catastro, de padrón, la propia información que tienen los servicios sociales de base, de forma que analizamos esa información y los indicadores que nos interesan de esas fuentes, de esas bases de datos a través de un sistema de evaluación de riesgo que hemos diseñado. Hemos diseñado un sistema para evaluar la vulnerabilidad y riesgo en la que puedan estar las personas que están en situación de soledad o aislamiento social. Ello nos permite de alguna forma categorizar a la población mayor
hacer una primera hipótesis de cómo se encuentran, si están en situación de bienestar o en situación de vulnerabilidad o riesgo asociado a la soledad. Asimismo, el sistema también da soporte a la participación de la ciudadanía que, como se ha visto en el vídeo, va a trasladar información que detecte de personas mayores vulnerables a través de una app, la va a trasladar al sistema. Bueno, este sistema está instalado, se tiene acceso a él a través de un aplicativo sencillo colocado en los medios técnicos de los servicios sociales municipales, que permite la consulta y también la observación de cualquier cambio o incidencia que pueda haber en las personas. El diseño de esta fase ha sido, bueno, bastante compleja, porque de alguna forma nos ha obligado nos obligaba a tener relación con profesionales de disciplinas muy diferentes a lo social, como son los profesionales de la informática y del análisis de datos. Y bueno, ha sido pues un desafío, ¿no? Porque no estamos habituados desde lo social a trabajar en estas claves. Nos han ayudado, hemos trabajado conjuntamente con Gisland, una empresa especializada en el análisis GIS de información, y bueno, pues con ellos poco a poco nos hemos ido entendiendo y hemos podido diseñar un sistema que creemos cada vez tiende a una mayor estandarización y bueno, es replicable y tiene una gran aplicabilidad, ¿no? para poder instalarlo en diferentes contextos. Bien, la segunda fase del proyecto es conocer la realidad. Hacemos un análisis cuantitativo de los datos que nos ofrece el sistema. A través del sistema tenemos oportunidad de hacer una identificación y una catalogación muy precisa de cómo se comporta la soledad en cada municipio, o sea, un análisis de la incidencia de la soledad en cada municipio y en cada barrio. Y a la vez nos permite identificar situaciones individuales de mayor vulnerabilidad y mayor riesgo. Todo ello entrando a través del prototipo, del sistema, del aplicativo que he comentado que se instala en los servicios sociales y que nos permite una panorámica general de la soledad en el municipio y luego también ir atinando hacia las situaciones más individuales que puedan estar en vulnerabilidad o riesgo. Por otro lado, hacemos también un análisis cualitativo para acercarnos a conocer las fortalezas y debilidades de los recursos que hay en cada municipio y que están a disposición de las personas mayores. Nos acercamos un poco a la comunidad para conocer sus dinámicas, sus planes de acción y también fortalezas y debilidades que pueden tener esos planes. Intentamos conocer las sinergias que hay entre ellos y ver también si se pueden activar sinergias nuevas. Tenemos al final un mapa de recursos que nos permite ver aquellos que son de mayor significación para la población mayor en situación de soledad y también nos permite identificar agentes claves o figuras concretas que son de interés o que nos pueden acompañar en la labor de cuidado comunitario. Estas personas claves o agentes claves les llamamos ausosaña cobearis, dependiendo del municipio en el que estemos interviniendo, ¿no? Y bueno, el significado de esta palabra viene a ser cuidador de barrio o vigía, observador, ¿de acuerdo? Las personas o agentes comunitarios clave he puesto ahí algunos ejemplos, ¿no? Son personas que en su día a día y en la cotidianidad de todos los días tienen relación estrecha con las personas mayores y pueden ser agentes de detección, ¿no? En general suelen ser referentes de confianza para ellos y bueno, y además en el día a día tienen oportunidad de poder detectar señales de malestar o de fragilidad que puedan tener las personas. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, los médicos o las médicas de familia, el párroco, los profesionales que trabajan en las panaderías o en comercios pequeños, personas mayores que trabajan o están en asociaciones, los farmacéuticos, serían de alguna forma agentes
que tienen un valor intangible que no está recogido en ningún documento, pero que tienen gran valor dentro de las dinámicas naturales y espontáneas en las que las personas se mueven en los barrios. Vale, voy a dejar de salir un poquito de la presentación porque quiero mostraros el sistema que tengo aquí abierto. El sistema que se instala en los servicios sociales, ¿vale? Se accede a él a través de una página web con una cuenta de correo y unas claves de usuario sencillos, como en cualquier otro dispositivo. Y esta es la primera pantalla que se encuentra la trabajadora o el trabajador social cuando entra en el mismo. Lo que observan en una primera entrada son notificaciones nuevas que puede haber sobre las personas mayores de su municipio, o alertas, ¿no?, que tiene para situaciones más graves a las que tiene que dar respuestas con mayor celeridad. Asimismo, permite acceder al volumen de personas. Este es un sistema ficticio y la información que aparece son datos que no son reales, ¿vale? Entonces, en esta pantalla lo que observamos es, bueno, pues que en el municipio hay 1.318 personas mayores de 65 años y las vemos distribuidas en función del bienestar o la situación de vulnerabilidad y riesgo en la que puedan estar con respecto a la soledad. Aparte de esta organización de las personas y de la posibilidad de ver cuáles están, por ejemplo, en riesgo grave, que serían 10, en riesgo moderado serían 39, bueno, pues tenemos oportunidad también de hacer búsquedas concretas, consultas al sistema, pues para, por ejemplo, ver el volumen de población mayor que hay en un barrio concreto o cuántas personas tienen mayores de 80 años, por ejemplo, viven solas, ¿no? Voy a intentar hacer una búsqueda para mostrar cómo funciona. Por ejemplo, personas mayores de 80 que vivan solas. Vemos que nos salen 49 y nos permite también ubicar a estas personas en el mapa. Cualquiera de las consultas que hagamos al sistema nos la sitúa a sí mismo en el mapa y nos permite ir haciendo acercamientos progresivos a las mismas, ¿no? Según los barrios, según la situación en la que, o sea, la zona en la que estéis, cada vez podemos ir concretando más e incluso pinchar ya en cada una de ellas y ver su perfil, la edad que tienen, el género, la zona concreta en la que viven, etc. Vale. El sistema asimismo también permite de los bearis o los agentes que vayan a colaborar con el proyecto ir haciendo un registro en esta pantalla, en esta parte del aplicativo, y me gustaría enseñaros también el informe general que ofrece el diagnóstico de la soledad, lo que he comentado, la panorámica general de la soledad en el municipio. A ver si nos carga. Vale, bien. Ofrece un informe que se puede exportar fácilmente y en el que se recoge el volumen de personas mayores que hay en el municipio organizadas por franjas de edad y por barrios. Asimismo, nos las organiza también en función del género, situando cuántas personas hay envejecidas o sobreenvejecidas y cuántas de ellas son mujeres y hombres. Asimismo, nos facilita información sobre cómo viven estas personas mayores, en qué tipo de hogares conviven, cuántas de ellas viven solas, cuántas personas envejecidas o sobreenvejecidas viven solas o viven en compañía de otras personas, todo ello organizado por barrios, por franjas de edad y por género. Nos ofrece asimismo información sobre qué personas mayores que vivan solas reciben ayudas económicas, ayudas sociales,
Nos da información también sobre en qué tipo de viviendas residen, si tienen un ascensor, si están alejadas del centro, si están en zona de alta pendiente, si son viviendas muy antiguas. Y el informe también nos ofrece información sobre la accesibilidad de esas personas a los recursos, bien sean recursos sanitarios, de servicios sociales o recursos más básicos como los comercios, el transporte, etcétera. Y por último, nos facilita información sobre el volumen de personas mayores en situación de vulnerabilidad o riesgo en cada uno de los barrios. Bueno, esto es lo que quería mostrar un poco de cómo funciona el sistema, pues para que tuvierais conocimiento. Vuelvo a la presentación para pasar a la siguiente fase. Vale, la tercera fase del proyecto es la activación de la comunidad. Aquí intervenimos sobre 3 elementos claves. La ciudadanía en general, informando sobre el proyecto a través de los medios de comunicación que tiene cada municipio. Con las personas mayores hacemos un acercamiento y una vinculación para conocer su red de apoyo, y con los agentes comunitarios que hemos detectado como significativos también hacemos un trabajo de capacitación. Esta fase culmina un poco con la unión entre las personas mayores vulnerables que precisan de nuestro proyecto y los agentes y algún agente de su comunidad que sea de su confianza y que va a hacer la labor de cuidado sobre él. Un poco por contar un poquito más con las personas, con la comunidad, lo que nos planteamos es informar en todo momento del proyecto, de forma que se vea claramente el liderazgo municipal y haya total transparencia sobre las acciones que se hacen. Con ello pretendemos también dar relevancia al problema de la soledad, ayudar a quitar estigmas y a de alguna forma normalizar la situación de soledad y modificar valores y creencias en relación a ello. Creemos que esto es importante porque hay mucho estigma en relación a la soledad. Es difícil que las personas admitamos que estamos solas y aisladas, y bueno, y creemos que es una labor importante a nivel pedagógico y educativo ir ayudando a que vayamos viendo la importancia de aceptar esta situación y también de alguna forma prevenirla cuidando nuestros contactos y conexiones habituales, ¿no? Y a la vez también trabajamos con la comunidad el fomento de la importancia del cuidado comunitario y la responsabilidad personal que tenemos cada uno en el cuidado de otras personas. Con las personas mayores lo que hacemos es un acercamiento y una vinculación con ellas. Hacemos una entrevista semiestructurada y también les pasamos un cuestionario con el objetivo de evaluar la red de apoyo con la que cuentan. Si esta red de apoyo es débil o muy débil, les proponemos colaborar con el proyecto y bueno, contrastamos esta información con los servicios sociales, con su trabajadora o trabajador social, y les proponemos participar en el proyecto. Aquellas personas que aceptan nos dan su consentimiento y con ellas buscamos, ¿no?, alguien en su red habitual que pueda hacer la labor de cuidado, de observador sobre su día a día y trasladar cualquier problema que tenga a los servicios sociales. Es una decisión compartida con ellos. La persona mayor participa en la decisión de qué persona de su entorno va a hacer la labor de cuidado sobre él. Y luego tenemos a los agentes de la comunidad. Agentes claves que como he comentado, ¿no?, de alguna forma participan en el proyecto. Buscamos personas sensibles y respetuosas que estén atentas a las necesidades de las personas mayores solas, que tengan cierta sensibilidad social y que de alguna forma tengan relación habitual, ¿no?, con personas mayores, y las capacitamos para detectar situaciones de fragilidad. Les ayudamos a colocarse unas gafas sociales, a mejorar su mirada a nivel social para detectar señales de fragilidad de las personas mayores en 5 áreas concretas: en salud y cuidados, en el estado cognitivo de la persona, también en su estado emocional, aspectos relacionales y luego vivienda y organización doméstica.
Trabajamos con estas personas también el uso de la aplicación móvil y, bueno, y en todo momento el compromiso y la sensibilidad, así como el respeto para todo lo que tenga que ver con la persona mayor. Bueno, aquí he puesto, quería mostraros un poco cómo funciona la app. He traído unos pantallazos, ¿no? La app es una aplicación sencilla que el Beari o la ususaña tiene en su móvil. Se entra a ella de forma fácil, a través de una clave sencilla, y luego la persona tiene a su disposición las diferentes personas mayores a las que está cuidando y elige a la persona sobre la que quiere informar. Clica el área del que quiere informar, por ejemplo, en este caso, estado cognitivo de la persona, y luego el indicador que le resulta de interés, ¿no? Dificultades de comunicación, olvidos. Esta información llega directamente al sistema y es recibida por la trabajadora social, que es la que lo valida. De alguna forma, el agente comunitario no tiene ninguna obligación de hacer un gran análisis de lo que está observando. No es su cometido. En la actividad cotidiana lo que hace es observar una situación, si le parece suficientemente significativa la traslada y luego la trabajadora social será la que investiga si esa situación es grave o no, la da por válida o no y diseña el plan de trabajo que se proponga concreto con esa persona, o sea, la actividad concreta que cree que debe hacer. Vale, y la última fase sería un pilotaje, que es un poco el impulso del cuidado comunitario. Ahí se hace un trabajo de apoyo técnico al proceso de cuidado, intentando en todo momento dinamizar la alimentación del sistema, ayudando a las personas Beari y a los ususaña a que puedan utilizar adecuadamente la app, cualquier incidencia que pueda surgir, ¿no? se les acompaña y se ayuda también al personal de los servicios sociales a hacer un contraste un poco de la información que reciben del sistema y de los agentes, de los diferentes agentes comunitarios que están participando. El objetivo un poco de este pilotaje es mejorar la detección y la intervención temprana de los servicios sociales y, bueno, contribuir también a una mayor cohesión y colaboración de la ciudadanía con las personas en situación de mayor fragilidad. Bueno, aquí quería mostrar un poco la cadena de valor o el impacto que pretendemos conseguir con el proyecto. A través de los recursos que he comentado, la tecnología, el análisis de la realidad y la activación comunitaria, generamos una serie de servicios y pretendemos impactar en 5 agentes esenciales, ¿no? Por un lado, en las personas mayores, facilitándoles que puedan vivir con mayor seguridad y protección en sus entornos de referencia, ¿no? Que se sientan pertenecientes a un sistema que les cuida y les protege y donde no son anónimos. Y con ello creemos que puede favorecer prevenir su dependencia y que puedan estar con mayor autonomía y seguridad en su hogar, permanecer en su hogar y en su contexto habitual sin tener que abandonar su barrio, su zona o ir a una residencia si no les apetece, ¿no? Por otro lado, pretendemos impactar, creemos que el proyecto también impacta sobre las familias, aportándoles mayor tranquilidad y una mayor cercanía hacia los servicios sociales municipales, porque observamos que muchas veces hay distancia, ¿no? Y con ello creemos que bueno, impactamos positivamente en ir generando una cultura de cuidado que es un objetivo grande, ¿no? Y que creemos que es importante ir consiguiendo. Asimismo, impactamos sobre la comunidad, les acercamos a los servicios sociales municipales y favorecemos que colaboren en el cuidado de las personas. Con ello creemos que impacta positivamente en conseguir comunidades más cohesionadas, inclusivas y fortalecidas, donde nos sea más grato vivir. A los servicios sociales de base, creemos que el proyecto favorece que tenga un análisis más ágil de los datos de los que tiene disposición y que normalmente están infrautilizados. También que conozca mejor las claves que favorecen el aislamiento en sus barrios y en su municipio, que usen mejor los recursos comunitarios que tienen a su disposición y que muchas veces desconocen, y que haya un mayor acercamiento a la ciudadanía, generando una
una mayor reciprocidad entre servicios sociales y ciudadanía. Con ello creemos que puede impactar positivamente en facilitar la toma de decisiones por parte de los servicios sociales, porque si amplían información pueden tomar decisiones de forma más eficaz y con ello hacer también intervenciones más atinadas, ¿no? Y luego creemos que también impacta positivamente en las políticas públicas porque puede ayudar a planificar y distribuir mejor los recursos y rentabilizándolos y facilitando la toma de decisiones no solo a los servicios sociales municipales, sino a otras áreas municipales también, ¿no? como las áreas de transporte, de urbanismo, etcétera. Bueno, y por finalizar, a modo de reflexión, creemos que el sistema de cuidados necesita sacar mayor provecho de lo que tiene a su disposición, ¿no? Entre ellos el análisis y las evidencias que ofrecen los datos, la innovación que aportan las tecnologías y el conocimiento tácito e intangible de la comunidad que la comunidad tiene de las personas más frágiles. Creemos que fortalecer las dinámicas de cuidado es una tarea laboriosa, requiere constancia, pero también pensamos que se genera una inercia, ¿no?, que favorece el crecimiento y también la creatividad de los lazos entre las personas y que ahí hay un gran potencial que tenemos que aprovechar. Y bueno, esta sería mi presentación. Muchas gracias por la escucha y bueno, enseguida pasamos a escuchar ahora a Mireia y luego habrá oportunidad de Muchas gracias, Mila, por tu presentación. I bueno, animo el públic a, si vol formular les seves preguntes, com he dit abans, les recollirem i al final les plantejarem a la Mila. I ara donarem pas a la Mireia perquè ens faci la presentació de l'Healthcare. Endavant, Mireia. Gràcies, Cèlia, i gràcies a iSocial per cedir-nos aquest espai a BD avui per presentar l'Healthcare. Y también gracias, Mila, que ha sido un honor compartir el espacio y escuchar lo que nos has compartido, que la verdad es que es muy interesante. Si us sembla, passo a compartir pantalla. Podeu visualitzar bé la presentació? Correcte, sí. Perfecte. Doncs, primer de tot, bon dia, i m'agradaria començar fent una breu presentació de BD, que som una entitat del tercer sector social, amb seu a Barcelona, però tenim presència a tot el territori espanyol i també en altres punts a nivell internacional. I ABD es divideix en 6 àrees, que són aquestes que veieu a la dreta de la pantalla, de les quals 3 pengen de la unitat operativa sociosanitària, que és la unitat en la que s'ubica l'Healthcare com a dispositiu i com a programa, que és el que avui us presentarem. Perquè us feu una idea, el darrer any vam atendre més de 125.000 persones a través dels més de 100 programes i serveis que tenim a l'entitat. I des de BD fa més de 30 anys, de fet gairebé 40, que acompanyem a persones al llarg de la seva trajectòria vital, per això com veieu en les àrees s'organitzen en diferents etapes vitals de la persona i especialment les acompanyem quan es troben en situacions de vulnerabilitat. Que no es deixarà passar. Aleshores, avui volem presentar-vos l'Healthcare, que tot i ser un dispositiu tecnològic, per nosaltres no és només innovació tecnològica, sinó que també és innovació social i al final humana per prevenir i adreçar situacions de soledat no desitjada en les persones grans. Però abans d'endinsar-nos en el que és l'Healthcare, sí que m'agradaria partir de la base que totes compartim la mateixa concepció de soledat no desitjada i que entenem que al final les noves tecnologies tenen un rol i un paper molt important per donar resposta a una necessitat social i a un fenomen com és la soledat no desitjada. En resum, i no és potser la definició més acurada en la literatura acadèmica, però perquè de fet la literatura acadèmica encara no s'ha posat d'acord en la definició exacta de soledat no desitjada. I per què? Doncs perquè al final és un sentiment subjectiu de la persona, o sigui, només la pròpia persona és la que pot expressar-la, la que pot compartir les connotacions negatives que té per ella. Al final és una sensació, un sentiment d'aïllament, de buit, de no tenir ningú amb qui compartir el dia a dia o les coses que ens preocupen, les nostres experiències.
Aleshores, el fet que sigui tan subjectiu fa molt difícil definir-la. I, de fet, la Mila deia és difícil que admitamos estar solos o soles quan feia la seva presentació i totalment, i per això és molt difícil que veiem que fem visible aquesta soledat des de fora. Al final és la pròpia persona com a individu la que l'ha d'expressar. I perquè es feu una idea de la magnitud de la soledat desitjada, l'any 2019 vam fer un estudi en diferents punts del territori espanyol en el que, segons l'escala UCLA, que és una eina que s'utilitza a nivell quantitatiu per mesurar la soledat desitjada en persones grans i establir diferents nivells, els resultats després de fer l'estudi ens van donar que el 34,15% de les persones que havíem enquestat patien soledat desitjada. Perquè tingueu el perfil com prototípic de la persona que es trobava en aquesta situació, doncs el 78%, que és la immensa majoria, eren dones, viuen soles. A més, vam veure que a major edat major nivell de soledat desitjada i que a més això es sumen altres factors sociodemogràfics com per exemple el fet de ser viudes o solteres o de tenir un nivell d'estudis baix, així com un nivell socioeconòmic també en general més baix. I també destaca el fet que el 39% de les persones enquestades que manifestaven sentir-se soles, segons l'escala UCLA, ens comentaven i afirmaven prendre ansiolítics per conciliar la son, ja que, com sabeu, la nit normalment sol ser el moment en el que es generen més pors i també més sensació de soledat. I el 37% declarava realitzar entre 1 i 5 visites mensuals al metge de família o a l'hospital de referència, amb l'impacte que podeu imaginar que això té a nivell sociosanitari. Però precisament per això que la soledat desitjada sovint sol ser un tema tabú, vam pensar que valia la pena contrastar les dades quantitatives amb dades qualitatives. Aleshores vam entrevistar les persones que havíem enquestat i vam codificar les respostes qualitatives que ens donaven. I aquesta xifra, aquest 34,15% quantitatiu, quan codificaven les respostes qualitatives, augmentava fins a un 52,62%, que veieu gairebé es duplica la xifra de soledat desitjada en les persones que vam enquestar. I la frase que teniu aquí, que és el testimoni real d'una persona que va participar, crec que fa molta al·lusió al que comentaven del tema tabú, i és que el que està solo le da vergüenza decirlo porque es admitir que los hijos, y con hijos el entorno no cumple. Aleshores, l'Healthcare, ara ja sí que entro com més en matèria, ja que tenim com aquesta concepció de la soledat desitjada, espero que compartida. Doncs l'Healthcare és una eina tecnològica, però també és un programa que s'ubica dins de la unitat operativa sociosanitària, com us deia, i que s'acompanya d'altres programes que despleguem en l'àmbit de la soledat desitjada. És a dir, fem incidència i prevenció i accions per pal·liar i adreçar la soledat desitjada des de diferents projectes, com poden ser CENAS o NETSES, que són serveis d'acompanyament i d'atenció a persones en situació de soledat desitjada que tenen una vessant comunitària en la que fem mapejos de recursos i ens apropem a la comunitat més propera de la persona, així com també s'acompanyen d'una intervenció personalitzada i individual específica. També fem incidència des dels serveis d'atenció a domicili, residències, casals de gent gran, els habitatges amb serveis i, per una altra banda, com no, sensibilització a la ciutadania en general, des d'escoles, instituts fins al comerç local, el porta a porta. També comptem amb voluntariat específic d'acompanyament a les persones grans i participem en xarxes de col·laboració i en espais d'intercanvi d'experiències. I una cosa que és rellevant especialment dels programes d'ABD, de les eines amb les que comptem des d'ABD, que és important especialment avui, és el comitè d'ètica, que el fem servir com un espai per reflexionar conjuntament. I és rellevant perquè al final quan parlem de tecnologia i quan incorporem la tecnologia hem de parlar sí o sí d'ètica, de la protecció de dades i al final de com ens adrecem a través de les noves tecnologies a les persones, en aquest cas a les persones grans, sense vulnerar els seus drets i sense envair la seva privacitat i vetllant per la seva intimitat. I a banda, com a transversal a aquests exemples de programes, fem recerca i sensibilització
més enllà de la soledat desitjada, amb temes que s'interrelacionen també, que tenen un impacte en les persones grans, com el bon tracte, la bretxa digital en l'accés a recursos en general, que ara ho entendreu per què, i també fem recerca en intel·ligència artificial i despleguem programes de Big Data. I ara sí que us presento l'Healthcare com a dispositiu tecnològic i que ens agrada dir que és una eina tant de prevenció sociosanitària com d'inclusió, en el sentit de que busca trencar amb una bretxa digital que tots sabem que existeix i busca assolir nivells més elevats d'inclusió digital per a les persones grans. I aquí teniu una imatge de l'Healthcare, que, com veieu, és un dispositiu d'un tamany petit, similar a una tablet o a la meitat de la pantalla de l'ordinador des del que probablement ens esteu veient avui, i està imprès en 3D, funciona a nivell de hardware, a nivell intern, amb una Raspberry Pi, una pantalla tàctil que té incorporats uns altaveus i, a més, incorpora una targeta SIM integrada. Per què? Doncs perquè la idea de l'Healthcare és salvar aquesta bretxa digital i el fet que la majoria de persones grans no disposen de Wi-Fi ni d'internet a la seva llar. Aleshores, la Pilar Rodríguez, que és la cap de la Unitat Operativa Sociosanitària i, com jo dic, una mente pensante que va idear aquest dispositiu fa uns 5 o 6 anys, doncs el primer que se li va passar pel cap va ser, ostres, sí, tenim molts dispositius, que no diré noms, però d'assistents de veu que tots coneixem, però cap salva aquesta distància de no tenir internet a casa, perquè al final és un fet que ens trobem en el dia a dia de les persones grans. I així, amb aquesta idea, al final, l'Healthcare va néixer i segueix sent una eina preventiva i 100% personalitzada i personalitzable, que no envaeix la intimitat de la persona, perquè una cosa que la Pilar sempre comenta, que des de l'inici, de fet, avui la Pilar ens acompanya, si teniu preguntes més concretes també pel xat, ella donarà resposta, però sí que la primera idea que tenia, sempre ens ho comparteix a tot l'equip de BD, és que grans empreses li deien, ostres, ha de ser un dispositiu bidireccional, que la persona pugui interactuar, que tingui un botó, la pantalla tàctil, i la idea és que no, que precisament per salvar aquesta bretxa digital i no envair la intimitat de la persona, no escolti, no gravi ni enregistri la veu de la persona ni la imatge, que no tingui necessitat de fer això i que sigui molt fàcil d'utilitzar i de manipular. Després veurem un exemple de que l'única funcionalitat que té manipulable per part de la persona és el volum i la pantalla tàctil que permet reproduir els vídeos de nou. Aleshores, com us deia, neix gairebé fa 5 o 6 anys per idea de la cap de la Unitat Operativa Sociosanitària, que es nodreix, és una idea que al final es nodreix del fet que des de BD som un observatori de situacions de risc i soledat desitjada en general. I l'Healthcare, aquesta imatge que veieu aquí, que és la versió més actualitzada, doncs en els seus inicis era molt diferent perquè es va fer un prototip inicial que gairebé era el doble de gran, com una tele, i més pesat, i cada cop s'ha anat ajustant a la tecnologia que ha anat sortint i també a les necessitats de les persones. I arrel de fer proves pilot hem arribat a l'Healthcare que està en funcionament al 100% sense ser pilot a dia d'avui. I la idea aquesta que neix com per salvar la bretxa digital, sembla que ara arrel de la pandèmia s'ha fet molt més visible i molt més rellevant, però és que ja era un problema que existia abans. És a dir, abans de la pandèmia ja teníem un problema d'alfabetització digital entre les persones grans i l'alfabetització digital al final es relaciona molt estretament amb la soledat no desitjada, perquè al final són eines de comunicació amb la família i amb l'entorn. Aleshores, com a resum, els objectius de l'Healthcare, el primer de tots, com us deia, salvar la bretxa digital i, conseqüentment, reduir la sensació de soledat no desitjada que pot tenir una persona gran. I, d'una altra banda, augmentar la seguretat a la llar i garantir el dret d'envellir dins del propi domicili, que són dos conceptes que van lligats perquè l'Healthcare emet recordatoris personalitzats, pot emetre recordatoris personalitzats en el sentit més preventiu, com per exemple, recordi tancar la clau del gas abans d'anar a dormir, o recordi beure aigua, o agafar el caminador. Aleshores, tots aquests recordatoris preventius el que fan és donar una sensació de seguretat tant a la pròpia persona com a l'entorn de la persona. I, per últim, darrerament hem començat a fer servir l'Healthcare
com una eina per acompanyar en l'aprenentatge de noves tecnologies i especialment per aconseguir que les persones grans que participen del projecte puguin aprendre a fer una videotrucada a través del seu smartphone, i això ho estem fent també a través del llançament de vídeos a través del dispositiu. I l'Healthcare va néixer amb uns valors i uns requisits essencials que hem mantingut al llarg del temps i que són aquests que veieu a baix a la dreta de la pantalla, que és, com us deia, no envair, que no sigui una eina intrusiva, que no gravi la veu, que no hagi de ser bidireccional, que no necessiti gaire manipulació per part de la persona usuària, que no s'hagi de recordar d'endollar-lo a la corrent, perquè s'endolla i es deixa estàtic en un lloc com si fos la tele, i no s'ha de recordar tampoc ni d'agafar un mando i encendre'l. No necessita, com us deia, per la SIM integrada, connexió a internet a casa, i és familiar i proper perquè els missatges que emet sempre la idea ha estat i segueix sent, i és el que executem, que siguin missatges que vinguin per part de persones conegudes de la persona usuària, ja siguin professionals o la família, l'entorn, però que sigui una eina propera, que no escoltin una veu com robòtica, com la que veiem, escoltem en altres assistents de veu, sinó que escoltin una veu més familiar i que al final els generi confiança. I també hem mantingut el baix cost inicial, pel que veieu que és una tecnologia, com dèiem, ens presentaven la Cèlia i el Toni, senzilla i de baix cost, tant per la persona com de producció, que a més té un consum energètic molt baix, salvant també la bretxa de la pobresa energètica, i alhora hem mantingut, per descomptat, els valors d'empatitzar amb la persona, d'observar realment quines necessitats té i què és el que necessita i el que vol que el dispositiu li recordi en cada moment, i per això diem que és una eina personalitzada i que consensuem al 100% amb la persona. Aquí, a l'esquerra de la pantalla, veieu, disculpeu que s'ha mogut, veieu un mapeig de les 10 fases, ho hem resumit en 10 fases que seguim a l'instal·lar l'Healthcare a la llar d'una persona i que comencen, de fet, abans de la instal·lació, amb l'observació de les necessitats de la persona que detectem, establint contacte, agendant la visita, fent una primera trucada informativa i, finalment, arribant al domicili i presentant tant el programa com funciona l'Healthcare. I aquí ja entra tot el tema de consentiment informat, d'assegurar-nos que la persona entén que el dispositiu que està entrant a la seva llar no recopilarà dades en cap sentit, que no serà invasiva, i fem una entrevista inicial que es complementa a la retirada del dispositiu amb una entrevista final per veure el pre i el post en nivell de seguretat, de seguretat desitjada, de prevenció de caigudes, i en aquesta visita es detecten les preferències de la persona i es consensua quines seran els missatges i els recordatoris que emetrà el dispositiu i les franges horàries en les que es reproduiran aquests missatges, perquè la idea i el que fem així és que ens adaptem a la rutina i a l'estil de vida de la persona. I, finalment, si la persona li sembla bé, s'instal·la, s'explica el funcionament bàsic, que és bàsicament endollar-lo a la corrent, que es fa en el mateix moment, i es tria un lloc de la casa que no li molesti visualment, però que alhora sigui accessible per poder veure els vídeos, i a partir d'aquí ja executem els vídeos i els missatges que s'enregistren i que es despleguen en el dispositiu, i es va fent un seguiment presencial i telefònic per acompanyar aquest procés i assegurar-nos que sempre els missatges segueixen sent acordats amb la persona i d'utilitat per ella. I, a més, en el cas que us comentava de quan hem fet aquesta última línia d'alfabetització digital per ensenyar a la persona a aprendre a fer servir un smartphone per fer una videotrucada, sí que entreguem un manual de suport personalitzat perquè alhora que té el dispositiu també pugui consultar un manual imprès amb el pas a pas de com fer una videotrucada, entre d'altres coses. I finalment, com us deia, es retira el dispositiu i el bo és que es reutilitza molt fàcilment
pel que no generem residus, més enllà de quan potser hem de canviar un perquè s'espatlla, que de moment no ens ha passat mai. Aleshores, de moment es van reutilitzant i això permet que molt ràpidament pugui sortir d'un domicili i anar al domicili d'una altra persona i es pugui beneficiar una altra persona del dispositiu. I durant tot aquest procés, a part de consensuar els missatges, com us deia, i les franges horàries, establim aquest vincle de confiança amb la persona i, a més, garantim des de BD l'acompanyament professional i per part de l'entorn de la persona usuària al llarg de tot el procés, perquè al final, com us deia, no és innovació tecnològica, sinó que també és innovació social i humana. Aleshores, això us mostro ara les captures de pantalla de com funciona l'Healthcare a nivell de software, de la plataforma que hi ha al darrere i que suporta tots els vídeos i fa que es puguin compartir en el dispositiu. I l'Healthcare, a part de senzill, és una tecnologia low cost perquè és assequible i també és una tecnologia que diem low code perquè necessita un codi molt senzill per funcionar i un software molt simple i molt intuïtiu i amb una gran usabilitat al darrere. Aleshores, perquè us poseu a la pell de la persona que grava els vídeos, sigui un professional o l'entorn, iniciaria sessió en la plataforma amb el correu i una contrasenya. Després li apareix un llistat dels dispositius que hi ha en aquell moment en actius i selecciona el dispositiu que li interessi, que es poden canviar els noms dels dispositius, es pot posar la ubicació o el nom de la persona que el té en aquell moment, la direcció, alguna que ens serveixi per identificar-ho. Aleshores, un cop hem entrat dins del dispositiu com a tal, és aquí des d'on generem els vídeos, pugem els vídeos que prèviament hem gravat des de, per exemple, el nostre mòbil o l'ordinador, o bé missatges de text. Aleshores, simplement pujaríem, diríem, nou evento, carregaríem el vídeo o el missatge de la nostra elecció i programem la data, l'hora i els minuts i també la freqüència de repetició, que pot ser només una vegada, setmanalment, mensualment, i així, si hi ha missatges que són més periòdics, com per exemple ara recordar-li a una persona que agafi el caminador, que begui aigua a l'estiu i potser es repeteixen cada dia, es programen diàriament i potser altres triem programar-los només una vegada, com poden ser missatges del tipus recordi prendre aquesta medicació específica. I ara us compartiré 3 vídeos molt curtets d'un exemple de com és l'Healthcare quan està reproduint vídeos. Bona tarda, senyor Miquel. Soc la Belén. Recordi prendre la medicació avui, divendres 22. Que tingui un bon dia. Aquest seria un i aquest un altre. Buenas tardes, María del Carmen. En este vídeo vamos a recordar cómo hacer una videollamada de WhatsApp. En primer lugar, clicamos en la aplicación que ya conocemos y abrimos la conversación a la que queremos llamar. Una vez dentro de la conversación, buscamos el icono de la cámara y le clicamos. Y ya estaríamos haciendo una videollamada de WhatsApp. Tal com heu sentit, es reprodueix una música a l'inici dels vídeos sempre, i aquesta és perquè té la intenció de poder de facilitar que la persona arribi al dispositiu en aquest impàs de temps. Però què passa si la persona no arriba a temps abans que soni la música i es reprodueixi el vídeo? Doncs té l'opció de tornar-lo a escoltar, que és l'única interacció que us deia, a part de pujar el volum, però que normalment es deixa programat i s'ajusta en la visita inicial quan s'instal·la. L'altra opció manipulable per part de la persona usuària és aquesta, fer un clic amb la pantalla tàctil i tornar a escoltar el vídeo.
Aleshores, en resum, l'Healthcare, com us he anat esmentant i heu vist pels vídeos d'exemple, pot emetre i emet 3 tipologies de missatges que hem catalogat en aquestes 3 categories. La primera, els missatges genèrics o preventius, que són aquells que van adreçats a prevenir situacions de risc a nivell de seguretat de la persona dins la llar, com pot ser recordar-li que no obri la porta a desconeguts, que tanqui el gas, que apagui el foc, amb persones que potser deixaven el foc encès recurrentment i havien d'anar als bombers, beure aigua a l'estiu, tancar les finestres a l'hivern perquè no marxi la calefacció, o en recordar-se de portar el dispositiu de teleassistència o de fer servir el caminador. I després, per una altra vessant també, tant de seguretat com de salut, hi ha els missatges de recordatoris medicosanitaris o de visites, que van des de recordar-li que s'ha de prendre la medicació en determinades hores, com recordar-li visites mèdiques puntuals o bé del servei d'atenció a domicili. I per últim, la darrera tipologia de missatges són els que es relacionen amb l'alfabetització digital, que és aquest pas a pas sobre com fer servir l'ús de l'smartphone, que en el vídeo veieu que directament sobre l'icona de WhatsApp i s'ensenya a la persona com fer una videotrucada, però això és el resultat final d'uns quants dies, com a mínim 15, d'anar repetint vídeos amb el pas al pas des de com es desbloqueja el telèfon fins a arribar a fer una videotrucada, que al final és l'objectiu que ens hem marcat per garantir aquesta inclusió digital i que les persones al final estiguin comunicades amb l'entorn. I amb tot això que es generen una sèrie d'impactes en el nivell de soledat desitjada percebuda de la persona usuària. De fet, quan passem les enquestes pre i post veiem una evolució en la disminució del nivell de soledat no desitjada i a part manifesten moltes de les persones que han tingut l'Healthcare que es sentien més acompanyades i de fet esperaven aquell moment del dia en el que sonava la musiqueta i escoltaven i veien una veu i una cara coneguda per elles. Aleshores, com us imagineu, té un impacte també en la salut mental i en la física, perquè evitem que hi hagi descompensacions en la presa de la medicació habitual i tot això contribueix a la seguretat de la persona i també dona una seguretat per als familiars, els cuidadors i l'entorn. També hi ha aquesta sensació que la persona al final en la distància està acompanyada i d'alguna forma se li està recordant aquestes activitats bàsiques de la vida diària i les responsabilitats de la presa de medicació que són importants per la seva salut. I normalment, quan comencem els vídeos, també sempre la persona o la professional que emet els vídeos intenta sempre presentar-se, que la persona pugui identificar qui és, qui està llançant el missatge i a més situar la persona en el dia en el que ens trobem, perquè així facilitem l'orientació espai-temporal, especialment en persones que no surten tant de casa o que no tenen tant contacte amb l'entorn, que puguin situar-se en el dia de la setmana, el mes i l'any en el que es troben. I per últim, a través d'aquests missatges d'alfabetització digital, el que estem fent és garantir la comunicació amb l'entorn i una major autonomia per les persones grans usuàries de l'Healthcare. Perquè tingueu les dades i ja com a tancament, aquests són els resultats de les persones que han participat, que són més de 100, en la darrera onada, diguéssim, del programa Healthcare, que era per l'alfabetització digital, i veieu en color taronja les funcions, les habilitats que tenien amb l'smartphone pre-Healthcare i post-Healthcare, tot això també, òbviament, amb l'acompanyament professional, i és que les xifres són molt visuals i parlen per si mateixes, i com veieu especialment tot el que és relatiu a l'aplicació WhatsApp i a l'ús de missatgeria instantània o de fer videotrucades gairebé duplicar les xifres. Aleshores, això, el gràfic diu per si mateix l'impacte que té l'Healthcare a nivell quantitatiu quan parlem d'alfabetització digital. I això seria tot sobre l'Healthcare i per tancar sí que m'agradaria compartir-vos aquesta frase que veieu en la pantalla,
que ens la va compartir, és el testimoni real d'una persona que va participar en l'estudi de soledat desitjada que vam fer i que ens va marcar, i des d'aleshores la fem servir per visibilitzar aquesta situació. I era una dona que ens deia: tengo un espejo con el que hablo y en él veo a una mujer que no reconozco, pero puedo hablar con ella todo lo que quiera. I amb aquesta frase us convido a la reflexió i ens veiem ara en les preguntes que hagueu fet pel xat. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Mireia. Com dèiem abans, farem ara el torn de preguntes. Si us sembla bé, doncs us vaig fent una pregunta a cadascuna. Mila, os voy a hacer una pregunta a cada una y así me las vais respondiendo. Vale, perfecto. Pues empiezo contigo, Mila. En primer lugar, tenemos varias preguntas relacionadas con la gestión de la protección de datos del proyecto de Tecnodineco. ¿Cómo se ha superado la barrera de la protección de datos? Bueno, pues sí, ese ha sido un trabajo arduo. La verdad, hemos establecido convenios de colaboración entre la empresa que trabaja todo el tema informático y de datos, cada uno de los ayuntamientos, y luego Aginchari, con el objeto de que toda la información, como los ayuntamientos tienen la responsabilidad sobre el proyecto, ellos de alguna forma son los responsables de los datos y nosotros un poco del tratamiento, pero sí que ha habido que trabajar esa parte y sigue siendo laboriosa en muchas ocasiones, pues para que la administración nos facilite los datos de padrón de cada uno de los municipios, y es un trabajo que queremos de alguna forma seguir mejorando para generar protocolos más seguros. Pero sí que ha sido un poco organizado con cada uno de los municipios y de sus circunstancias. Y la tarea ahora mismo es esa, ¿no? Intentar estandarizar los modelos de los convenios para que sea más ágil, más sencillo y que la intimidad de las personas esté protegida y los datos. Pero sí es un escollo, está siendo laborioso. Gràcies, molt interessant. Mireia, per tu pregunten què determina la retirada del dispositiu i si es marquen alguns objectius a aconseguir mitjançant Elker abans de fer-ho. Gràcies. Gràcies, Sara. Doncs el que determina és la persona al final. Aleshores, en el cas de missatges preventius, s'intenta mantenir el màxim temps possible per assegurar que la persona estigui el major temps a la seva pròpia llar, i també sovint això ho fem des dels serveis d'atenció domiciliària o des d'un programa específic com pot ser l'Elker, i també la professional determina en funció de l'autonomia de la persona quan retirar-lo. I en el cas de l'alfabetització digital, com veieu en el darrer gràfic, quan assolim l'objectiu marcat de que la persona aprengui a fer una videotrucada per WhatsApp. I ho comprovem, de fet, i moltes persones, inclús la professional que acompanya el procés, de sobte un dia rep una videotrucada i és la persona o seria dient: mira, és que estic provant i ja sé fer-ho. Aleshores és com la pròpia persona al final la que marca una mica el temps de retirada. Normalment, per alfabetització digital, això oscil·la entre 15 dies i un mes, que al final depèn de la persona i del seu ritme d'aprenentatge, i en casos de prevenció, 6 mesos, 8, el que sigui. Gracias, Mireia. Mila, tenemos otra pregunta sobre Tecnodineco. Nos preguntan quién realiza la formación de los beharis y por qué también tienen el riesgo valorado en la aplicación. La formación la realizamos los técnicos, el personal técnico que estamos dentro de Aginchari, somos los que realizamos la formación con esas personas, sensibilizándoles un poco sobre la importancia del cuidado comunitario y capacitándoles en esa mirada social para detectar señales de fragilidad y luego en la app. Y perdona, la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué también tienen el riesgo valorado en la aplicación? El riesgo valorado en la aplicación. Sí, no he entendido. Se les evalúa su riesgo, nos comentaban. Si no quieres, no podemos pasar a la siguiente. Sí, no la he entendido. No sé si se refiere a que los propios beharis evalúan el riesgo.
no lo sé. No, los agentes lo que hacen, si es esa la pregunta, es una detección de señales y cualquier cosa que perciban la traslada, pero no tienen que hacer una valoración exhaustiva. Se pueden equivocar perfectamente. Lo importante es que trasladen esa información y la valoren desde los servicios sociales. No sé si era esa la pregunta. Perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente, a Mireia. La Paula de l'Associació de Persones i Famílies amb Sordesa pregunta si els vídeos poden ser accessibles per les persones amb sordesa a través de subtítols. Sí, i de fet ens hem trobat, especialment a Madrid, ens hem trobat amb un parell de casos de persones amb sordesa i sí, la veritat és que sí, perquè es poden subtitular o es poden llançar també, no vídeos, sinó missatges directament de text i es pot adaptar, òbviament, al tamany de lletra. I també ens hem trobat amb persones amb discapacitat visual i el fet que tingui àudio també acompanya en el procés. Muchas gracias. Mila nos hacen la siguiente pregunta. Francesc del Consorcio Sanitario de Terrassa pregunta: ¿qué relación hay entre el sistema comunitario y el sistema de salud? ¿Hay cruce de datos entre los sistemas sociales y de salud? ¿Se conocen las necesidades de medicamentos, ejercicios, etcétera, de cada persona sola? Ese es un gran desafío y que nos gustaría conseguir, sabemos que los municipios tienen colaboración sociosanitaria en muchos de ellos y es muy interesante que así sea, pero sí que es cierto que la información de salud no es una base que esté incluida en el sistema por ahora. Es uno de los objetivos que tenemos a corto plazo e intentar que cada vez haya, que parte de la información que tiene el sistema de salud entre en el sistema y de alguna forma facilite también la detección de otras situaciones. Sí, es un objetivo muy interesante. Lo que hemos intentado, si intentamos que haya personas como Bearis o como agentes de cuidado, que haya personas vinculadas a salud. En algunos sitios tenemos a las enfermeras de los barrios, de los ambulatorios, tenemos a algún médico que también quiere colaborar, pero de forma, no como el sistema como tal, sino a través de la aplicación puede mandar información de interés o si no directamente se coordinan con las trabajadoras sociales. Pero el sistema, los datos del sistema sanitario no están incluidos en el prototipo, aunque es algo que nos gustaría conseguir a futuro porque sabemos que la atención primaria pues ve mucho a la persona mayor y tiene una gran capacidad o oportunidad de detectar la fragilidad en la que están. Muchas gracias. Mireia, ens pregunten en quins municipis s'ha portat a terme la implementació de l'Elker i també ens pregunten la vostra opinió sobre si seria bo complementar el servei amb teleassistència. Doncs ara us ho diria de memòria, però principalment a Catalunya Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, la zona d'Alta Ribagorça, Sant Vicenç dels Horts, Sant Joan d'Espí, a Madrid, a Barcelona ciutat, a València, a Torrent i així de memòria us diria aquests. I després l'altra part de la pregunta. Sí, si s'ha considerat complementar el CARE amb teleassistència. De fet, normalment en les tasques de prevenció de l'Elker l'hem vinculat al servei d'atenció a domicili perquè no hi ha problema en vincular-ho amb teleassistència. I de fet, un dels recordatoris que us posava d'exemple és precisament intentar que la persona sempre porti l'aparell de teleassistència a sobre i sí, que en principi sí. Molt bé, moltes gràcies. Mila, nos preguntan también, has mencionado que tenéis proyectos en entornos rurales y urbanos. ¿Habéis notado diferencias entre ambos? Pues ahora mismo estamos en los pilotajes con ambos, pero bueno, algunas diferencias esenciales que sí estamos notando es que, por ejemplo, en los municipios rurales es más fácil detectar las dinámicas un poco de relación esas
cuidado que hay entre las personas y es más fácil también detectar agentes claves, ¿no? Con los que poder acercarnos para identificar, o sea, para que puedan cuidar de personas mayores solas. Son de alguna forma dinámicas más conocidas y es más fácil acercarnos a ellos. Luego también, claro, otra diferencia importante es el volumen de población al que se tiene acceso, ¿no? Y que en general también en los municipios rurales igual hay una gran dificultad por la dispersión en las que a veces están las personas y el aislamiento geográfico que puede haber entre unas y otras, pero en muchas ocasiones son más invisibles para sus vecinos y vecinas que a veces en entornos urbanos que están más aisladas en sus casas y es más difícil poderlas observar. Pero bueno, sí que estamos en fase de seguir con los pilotajes y saldrán muchísimas más aprendizajes y diferencias entre unos y otros. Sí. Muchas gracias. Vamos a ir acabando. Os voy a hacer un par de preguntas más y entonces daremos final a la sessió. Mireia, el Joel pregunta, es podrien configurar botons d'accés directe a la pantalla principal, que estiguin anclats a la pantalla principal? Per exemple, truca a la família, relaxa't amb els sons de la platja. Creu que és important que la persona gran pugui decidir quan necessita una informació de forma autònoma, tot i que entén que està bé que hi hagi coses automatitzades. No és que només que hi hagin coses automatitzades i d'altres que no, sinó perquè al final tampoc no és automatitzat al 100%. Hi ha una persona al darrere pujant els vídeos i personalitzant-los específicament per a aquella persona, que s'automatitzés la reproducció d'aquests. La idea és arribar a aquella població, això que diu de vincular un botó de WhatsApp o de trucar a la família, existeix, si hi ha tablets, hi ha telèfons mòbils, la idea és arribar a aquella població que malauradament és nombrosa encara a dia d'avui, que no té accés a les noves tecnologies i que encara no ha desenvolupat les habilitats per fer-les servir. Aleshores, per això és com el primer pas per a aquella població especialment més gran, per sobre dels 80 anys, de poder acompanyar-la en aquests processos. O que per decisió pròpia tampoc volen un smartphone, aleshores l'únic que necessiten no és aquest recordatori i ja està, i no volen ni un assistent de veu ni res més enllà. Perfecte, moltes gràcies. Mila, la última pregunta para ti. ¿Cuál es el coste económico del dispositivo o de la implementación del proyecto? Buena pregunta. Estamos en esa fase ahora. Pero el dispositivo, pues depende también, ¿no? De si es para una zona más o menos grande. Estoy hablando de memoria, pero no sé si depende también si tienen un informe más exhaustivo o un análisis más exhaustivo de la información por parte de la empresa tecnológica que lo instala. No sé si, no lo sé, es que no estuvimos barajando precios en el pilotaje, pero ahora mismo no puedo decir un precio exacto. Ya lo siento, no lo puedo. Cap problema. No lo sé. Mireia, l'última pregunta per tu i llavors donarem pas a tancar la sessió que ho farà el Toni Codina. Bé, heu detectat millores que caldria incorporar a Elcare, tot i l'objectiu que comentaves de no fer-lo gaire complex? Millores, ens arriben propostes per totes parts, un botó o sensors de temperatura. I sí que algunes, com això, el botó o els sensors ho estem valorant, però la idea és no anar més enllà d'això precisament per garantir, cobrir aquesta part específica de població que no li arriben les tablets ni els dispositius més convencionals. En principi és deixar-ho també que sigui un dispositiu molt accessible econòmicament, amb un baix manteniment, que al final no és el mateix que el d'una tablet. Bé, moltes gràcies. Perdó. Endavant, endavant. Havia dit que he deixat pel xat un correu electrònic per si algú vol fer consultes més específiques sobre l'Elcare, que també ens les pugui adreçar per correu electrònic.
Mila, aprovecho para comentarte que si quieres facilitar tu dirección de correo a alguna dirección de contacto, nos lo estaban pidiendo por el chat. Y vale, vamos a dar entonces el final a la sesión. Toni, quan vulguis. Toni, em comenten que hauries de treure't el silenci. Hola, que no se me sentía. Bé, muchas gracias, Mila, por la presentación de hoy i moltes gràcies, Mireia, també per la teva intervenció en aquest InnoBreak d'avui. Ara només uns avisos per acabar a totes les persones que hi heu pogut assistir. Primer, dir-vos que, com moltes persones ens preguntàveu pel xat, que a partir de demà us enviarem les dues presentacions i també la gravació en vídeo perquè ho pugueu compartir amb companyes i companys dels vostres centres de treball. En segon lloc, tornar-vos a dir, que ho hem dit amb altres InnoBreaks, que si teniu propostes que ens vulgueu fer per propers InnoBreaks, d'iniciatives que conegueu, que considereu que són interessants, estarem encantats de que ens feu arribar les vostres propostes. I finalment, anunciar-vos el proper InnoBreak, que com sabeu anem fent cada 2 mesos. El proper serà el dimecres 6 d'abril i el dedicarem a 2 iniciatives molt interessants en l'àmbit de la promoció de l'autonomia personal. La startup catalana Uptown Companion, una startup, una eina tecnològica que s'està utilitzant actualment a Barcelona, Madrid, Màlaga i Vigo i en diverses ciutats del Canadà per facilitar que persones amb discapacitat cognitiva puguin viatjar de manera autònoma en transport públic. I en segon lloc presentarem Real Lab de França, una comunitat virtual que permet als usuaris construir-se les seves pròpies ajudes tècniques amb impressió 3D. Res més, ja podeu fer la vostra inscripció al proper InnoBreak del 6 d'abril si ho desitgeu a través del nostre web, a través del formulari que ara també la Cèlia us ha posat pel xat. I res més, esperem que hagueu pogut trobar interessant l'InnoBreak d'avui i us esperem al proper InnoBreak el dia 6 d'abril. Gràcies.